agi pada ribegau risesena anu madecenge temaga age tu ribukang karya senge baca Quran nania salawat lori alimalabina Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat wa barakakanna nasabah iya balik Quran nareko ibacai iya roto marengkalingai we lolongatoy apalah tanpa mengurangi pahala orang yang membaca itu. Jadi eko mak baca Quran tahu ya harga mengaji to wede na tomatu manne mamekko marengkalinga lolongatoki apalah